Ndongeye ndabaramukije mwese bakunze ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Nongeye kubaha ikaze mbabwira ngo mukomeze kugira umugoroba mwiza cyane. Turi ku mugoroba ukuri wa kabiri, turi ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2024. Ba ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba aho tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. I Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yokejwe igitutu gikomeye cyane kugira ngo abashe kuba yasesa guverinoma yose nk'uko yakomeje kugenda abisabwa. Ngo ibi kandi mu gihe ataba bikoze iki gihugu nacyo gishobora kuza kwibasirwa by'umwihariko n'imyigaragambyo ikomeye cyane, kuko hari ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugariza iyi guverinoma ya perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hamaze iminsi hari imyigaragambyo ikomeye cyane. Ibyabaye i Kampala mu gihugu cya Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni ngira ngo mwarabibonye, ndetse i Nairobi mu gihugu cya Kenya naho imyigaragambyo imaze iminsi iri guca ibintu, ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda bikomera binafata intera muri rusange. I Burundi kandi tukiri mu gihugu cy'u Burundi, zimwe mu mpunzi zibarizwa mu gihugu cya Tanzania, hari impunzi imwe y'umurundi yasanzwe mu murima w'ibijumba yishwe. Ibi nabyo turaza kubigarukaho byibitse mu kiganiro cyacu. Ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rero, muri iki gihugu c'abaturanyi, umutungo wa Corneille Nangaa ndetse na Jean Jacques Mumba byamaze gufatirwa ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko andi makuru akomeje kugenda avugwa muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeza ko abarimo Colonel Kazarama wamaze gusubira mu mutwe wa 23 umaze kugenda ufata ibice byinshi cyane cyane bya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse ukabona afite intego yo kwigarurira iki gihugu cyose ndetse no gukura ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubu noneho by'umwihariko nawo wamaze gufatirwa, uyu mugabo nawe yamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, ndetse akaba yongeye mu rubanza rurimo kuburanishirizwamo harimo Colonel Nangaa. Ariko kandi uyu bwana Nangaa wigeze kuba umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo yigeze by'umwihariko afatwa n'inzego z'ubutabera za Kongo, kuko asanzwe abarizwa mu bice bigiye bitandukanye bya muri Rucuro, ndetse abana n'abandi bayobozi bakomeye cyane muri M23. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu abantu mudukurikiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kugira umugoroba mwiza cyane. Abadukurikira muri mu gihugu cy'abaturanyi hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Uganda ndetse no muri Kenya, mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira muri hano ku mugabane wa Afurika wose, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane, mbabwira ngo kugeza amagingo aya ngaya aha niho ugomba kuzajya ukurikira amakuru akomeye cyane by'umwihariko agendanye n'umutekano n'ibindi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugwa ngaha mu karere k'ibiyaga bigari. Ni nako kandi nkwibutsa kudusubscribinga niba ari ubwa mbere ugeze ngaha, kugira ngo ubashe kuzajya uraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Ikaze tuyahere hano mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse by'umwihariko binafata indi ntera, nyuma y'uko mu gihugu cy'u Burundi ibura ry'igitoro ndetse cyangwa se ibikomoka kuri peteroli bikomeje kugenda bituma umwuka mubi uzamuka, ndetse bamwe bakaba bakomeje kugenda bashimangira ko nyir'icyubahiro bwana Evariste Ndayishimiye atagifite ubushobozi bwo kuba by'umwihariko yategeka igihugu cy'u Burundi, dore ko gikomeje kugenda kisanga mu bibazo bigiye bitandukanye kugeza amagingo aya ngaya. Kandi hakaba hariyongeyeho ibindi bibazo bigiye bitandukanye birimo impfu za hato na hato, imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda itera iki gihugu cy'u Burundi, ariko kandi yakiyongeraho ifungwa rya Generali Bunyoni wigeze kuba umuyobozi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba asanzwe afite inshuti zikomeye cyane zinarongoye umugambwe CNDD-FDD uri no ku butegetsi. Noneho kugeza amagingo aya ngaya ku cyumweru, ishyaka rya Shwanya Fodebu by'umwihariko ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ritavuga rumwe na CNDD-FDD by'umwihariko ryatanze ibyifuzo rivuga ko by'ubundi bizafasha Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yagira ubutegetsi butagira ikiziga aramutse ashenye cyangwa se ashesheje guverinoma asanzwe afite muri rusange.
iri shyaka ngo risanga by'umwihariko kwirukana abagize guverinoma iriho by'umwihariko ndetse no gushyiraho uburyo bwemerera gutahuka abantu bose bari mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2015 ari byo byatuma Burundi butekana ndetse bukaba bwabasha kugira icyo byubaka bugakomera, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya amakuru ahari ashimangira ko iki gihugu ngaha cy'i Burundi amafaranga kironka kiyaronkera mu kurwana intambara, aho by'umwihariko basa n'ababikozemo business babishakiramo amaronko, nko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bohereje abasirikare kugira ngo babashe gufatanya n'inzego z'umutekano za Kongo mu kurwanya umuhari M23 ukomeje kugenda urafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cya Kongo. Ni nako kandi mu gihugu cya Somalia ingabo nyinshi z'u Burundi zisanzwe zinagwayo cyane zikomeza kugenda ziroherezwa muri ibyo bice mu rwego rwo kugira ngo zibashe gufasha igihugu cya Somalia, ariko bivugwa ko by'umwihariko abasirikare baho baturutse mu gihugu cy'u Burundi bakunze guhabwa amafaranga menshi cyane kuko bizakomeje kugenda bigaragara cyangwa se byakomeje kugenda bitangazwa. Ibi kandi byakomeje kugenda bigendana n'uburyo bivugwa ko abasirikare benshi by'umwihariko bakomeje kugenda bapfira, ariko kandi bigatuma igihugu cy'u Burundi cyinjiza amafaranga menshi. Ubuyobozi bw'iri shyaka by'umwihariko rya Shwanya Frodebu bwabigarutseho by'umwihariko mu mpera z'icyumweru dusoje ubwo ryizihizaga isabukuru y'imyaka igera kuri 32 rikora mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko kandi rikaba ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida w'ishyaka ritavuga n'ubu butegetsi rero by'umwihariko yavuze ko Ndayishimiye Evariste nyiricubahiro urongoye igihugu cy'u Burundi ngaha agomba gukora ibishoboka byose impunzi zigatahuka, bamwe by'umwihariko muri abo akanabongera muri guverinoma, kuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yivugiye ko abaminisitiri akorana nabo badashoboye ndetse ngo ari ibisambo, ndetse aherutse no kugaragara mu mavideo akomeje kugenda aca ibintu avuga yuko nta gihugu kigoye nko kugitwara uretse igihugu cy'u Burundi, cyangwa se nta gihugu kigoye kukibura uretse igihugu cy'u Burundi. Ati mbere na mbere rero turagira inama Perezida wa Repubulika gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko impunzi zose z'abarundi ziba mu buhungiro zisubire mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Bati kandi turifuza ko yanahindura guverinoma akongeramo n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bwana Patrick Nkurunziza yavuze kandi ko by'umwihariko ku mpunzi zashinjwaga guhirika ubutegetsi ko by'umwihariko bagabanyirizwa ibihano kugira ngo by'umwihariko bemererwe gusubira mu gihugu cyabo, ndetse abandi bakaba bagomba kwinjizwa muri guverinoma, bitaba ibyo ibintu bikaba bizamukomerana. Ndetse yanavuze ko bashobora gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko mu bihugu bya Afurika usibye za kudeta zimaze iminsi zivuza ubuhuha mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika, ubu noneho kugeza amagingo aya ngaya ikibazo kigendanye no kuba kugeza amagingo aya ngaya ibihugu bya hano mu mugabane wa Afurika bikomeje kugenda byifashisha imyigaragambyo kugira ngo abaturage babashe kumvikanisha ibyifuzo byabo, ngari byo bishobora kuba byabafasha muri rusange. Ikibazo cyo gufunga abayoboke rero b'imitwe ya politiki nacyo by'umwihariko cyagarutsweho, maze uyu muyobozi anasaba ko bagomba kurekurwa nta yandi mananiza bitaba ibyo by'umwihariko bagakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba babasha kugira ibindi bintu bakora muri rusange. Perezida w'ishyaka rya nyakwigendera by'umwihariko Ndadaye ndetse nawe mu ijambo rye yasabye ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ati kandi ntihakagire umuntu uhatirwa kujyanwa mu bunyage, kandi by'umwihariko ntihazagire umuntu wongera gutabwaga muri yombi cyangwa se by'umwihariko kwicwa ngo nuko ari umuntu udashyigikiye ubutegetsi cyangwa se utavuga rimwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Igihugu cy'u Burundi rero nk'uko natangiye ndabivuga kimaze igihe cyugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye, by'umwihariko haba ibura ry'amazi meza, ibibazo biri mu magereza, ibura rya essence cyangwa se igitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo gutakaza agaciro k'ifaranga. Ibi byose byatumye abarundi bakomeza kuza by'umwihariko ku mugabane wa Afurika mu bantu bakomeje kubaho nabi mu buryo budasanzwe, hakiyongeraho n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nk'izo za Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi. Ibi byose kandi bikomeje gutuma umwanzi abanahomera amenera n'ubwo Bwana Evariste Ndayishimiye yakoze yo bwabaga akagerageza gufunga imipaka kugira ngo by'umwihariko ngo abashe guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko yakomeje kugenda yumvikana yuko by'umwihariko avuga yuko
igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo cyaba gikomeje kugenda cyanduranya kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kikaba by'umwihariko ngo kinatoza abarwanyi ba Red Tabara bakunze kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora ni ingingo u Rwanda rwahakana rwivuye inyuma, ndetse na Red Tabara nayo ikomeza kugenda by'umwihariko ivuga yuko kugeza amagingo aya ngaya nta muntu n'umwe uyifasha. Hanyuma kandi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushinza igisirikare cy'u Rwanda guhungabanya systeme yayo iyobora indege, isaba ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'indege muri Afurika by'umwihariko kurufatira ibihano muri rusange. Hamaze iminsi hari ibibazo by'indege hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu minsi yashize twagiye tugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye zavugwaga nga mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego by'umwihariko byaje kugaragara i Goma ku murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ahamaze iminsi hikangwa ibitero bikomeye cyane bya 2023. Hakomeje kugenda havugwa rero ibibazo bigiye bitandukanye, aho byavugwaga yuko kugeza amagingo aya ngaya hashobora kuba hari ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye no kuba kugeza amagingo aya ngaya hashobora kuzaterwa ibisasu biremereye cyane, ndetse ikoranabuhanga rya GPS ryari ryamaze gukurwa nk'uko byari byamaze kugenda bigaragara. Ibi birego bishya kandi bigaragarira by'umwihariko mu itangazo Kinshasa yasohoye ku mugoroba ukuri wa mbere hari ku itariki ya 29 umwaka w'2024 nk'uko bizaje kugenda bitangazwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko kandi ukwinjirirwa guteje akaga kwagaragaye muri systeme ya GPS z'indege. Iryo hungabana kandi ngo ryatejwe by'umwihariko n'ibitero bya jamming, guhagarika itumanaho ry'indege, ndetse na spoofing, kwitirira by'umwihariko abayobora indege, riri kugira ingaruka mbi cyane ku ngendo z'indege muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Bene, Butembo, Kibumba ndetse na Kanyabayonga. Ariko kandi ibingibi akaba ari bimwe mu bice byamaze kugenda byigarurirwa n'umuhari wa M23 wamaze kurahirira gukora ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi, umunywanyi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ivuga ko kandi by'umwihariko ko ibi bikorwa bihungabanya cyane umutekano w'ubwikorezi bwo mu kirere. Ikindi ngo bikaba by'umwihariko bigira ingaruka ku ndege zose zirimo n'iby'ubucuruzi ndetse n'iby'ubucukuzi, nk'uko by'umwihariko byatangajwe na Minisitiri Bwana Patrick Muyaya usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru. Uyu yunzemo ko izi jammings zihishwe by'umwihariko zihishwe inyuma y'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse na M23 bakorana, ibyo avuga ko by'umwihariko bigaragazwa n'iperereza ryakozwe n'inzego zifitiye ubushobozi ndetse n'ububasha ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu rero u Rwanda ntacyo ruratangaza kuri ibi birego bishya byaje byiyongera ku bindi iki gihugu gisanzwe gishinzwa, ariko kandi ibyendi byose byamaze kugenda bigaragara yuko nta shingiro bifite muri rusange. Ni ibirego icyakora kandi bije byongera n'ingene ku bindi birego byinshi Kinshasa yagishinza Kigali bikarangira by'umwihariko rubiteye utwatsi nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Impunzi y'Umurundi isanzwe ibarizwa mu gihugu cya Tanzania by'umwihariko yaje gusangwa yapfuye mu murima w'ibijumba uko bikomeje kugenda bigaragara, ariko kandi izi mpunzi zimaze iminsi zisabwa gutaha ku neza bitaba ibyo zigacyurwa ku mategeko muri rusange. Kuri iki cyumweru by'umwihariko nyuma y'isa sita, impunzi y'Umurundi witwa Joseph Minani w'imyaka 38 basanze yapfuye. Ikiziga cye kikaba cyasanzwe mu murima w'ibijumba n'imyumbati. Polisi ivuga ko by'umwihariko imiterere y'urupfu rwe ikomeje kutamenyekana neza, ariko kandi umugore we avuga ko yishwe n'Abanyatanzania kuko byakomeje kugenda bivugwa. Ikiziga cya Joseph Minani wavumbuwe ahagana mu masaha y'isa 4 z'ijoro hanze by'umwihariko y'inkambi y'impunzi z'Abarundi ya Nduta muri Tanzania. Abenegihugu ba Tanzania nibo bahamusanze baza no kugira byinshi batangaza muri rusange. Umunyatanzania wo mu mujyi wa Kumushasha utari mu nkambi ya Nduta by'umwihariko yagize ati iruhande rw'umubiri hariho imihoro 2, umuheto ndetse n'umufuka wuzuyemo imyumbati. Imiterere y'urupfu rw'impunzi y'Umurundi ntabwo rurabasha kumenyekana neza, ariko nk'uko Abanyatanzania babivuga imirwano by'umwihariko ikunze kuba hagati y'impunzi z'abaturage, aho by'umwihariko hakunze kuba imirwano ikomeje kugenda ihuza impunzi z'abaturage ndetse n'Abanyatanzania. Amakuru
avugira kuri Sources Medias Burundi avuga ko impamvu nyamukuru ari uko ubujura mu mirima ndetse n'amakimbirane ashingiye ku nkwi ndetse no kwishyura imishahara y'impunzi nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara. Abashinzwe umutekano bakuye umurambo aho by'umwihariko wasanzwe mbere yo kuwujyana mu bitaro by'inkambi kugira ngo by'umwihariko umuryango we ubashe kuwumenya muri rusange. Umugore wa nyakwigendera kandi yagize ati umugabo wanje yishwe n'Abatanzania n'abagizi ba nabi, ntashoboye kuba namenya neza igihe ibyago byabaga yari kumwe n'umugabo we muri rusange. Abashakanye benshi by'umwihariko bajya hanze y'inkambi gukora mu mirima y'Abanyatanzania kugira ngo babashe kuba baronka amafaranga ndetse n'amahera ashobora kuba yabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, arimo nko kugura ibifungurwa kugira ngo by'umwihariko bongere amahera adahagije bahabwa. By'umwihariko bakunze guhura n'akaga gakomeye cyane. Impunzi zavuganye na Sources Media Burundi zirasaba abategetsi ba Tanzania gushakira igisubizo cy'amakimbirane akunze kugaragara hagati ngaha y'impunzi z'Abarundi ndetse n'abaturage ba hano muri Tanzania, ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi bukomeje kugenda bugaragara ngaho mu gihugu cya Tanzania. Abapolisi bo mu karere ka Kigoma mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania aho inkambi ya Nduta iherereye bavuga ko by'umwihariko byibura impunzi zishika kuri 13 zicwa buri mwaka ndetse n'abandi bagera kuri 20 by'umwihariko baburirwa irengero. Impamvu za politike n'umutekano muke n'amakimbirane, impamvu nyamukuru by'umwihariko z'ibi byago, impunzi z'Abarundi zirasaba HCR n'abayobozi ba Tanzania kubarindira umutekano kugira ngo babashe kuba bakomeza kuba baramera neza. Nduta ni inkambi y'impunzi rero by'umwihariko z'Abarundi icumbikiye abantu barenga 600,000, benshi mu bayirimo bahunze imvururu za politike zari mu gihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka w'2015 kugeza muri uyu mwaka, zatewe n'indi manda itaravuzweho rumwe ya nyakwigendera Petero Nkurunziza. Reka mbashimire mwebwe abakunzi n'abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi